ngibingelela abantu abadala sanibonani abantu abadala kumnandi kakhulu kuba nani kunzima ukuthi sekugiwe kangaka bese kuthiwa sukuma wena ukhuluma ngizaqalela kuphi ngemva kokugiwe kangaka kodwa yeke angiqalele lapha ithi njengoba sephakamile umgodo omnyama abantu abayithwala malala ndawoni bathi yampondo awobili isigodo ngempabanga uyalingelela yebo mama ngizoxoxa indatshana namhlanje angithi umthweni zokwenza inkondlo mina ngizolixoxela indatshana nansi indatshana engizolixoxela yona ithi yona icishe yangibulala inkondlo ngenkathi ngezomlayezo ophuthumayo ithi phakama wehlele ngezansi kuyonakala insinde zalesizukulwane zomsindo zixake ngisho abaphansi kuphakamisa kazi isangikhweba sathi phakama uyobaxoxela indaba ukuthi emsamo kukhona umhlangano ophuthumayo obanjiwe inkinga abazi noma bangenelele endabeni zenu okanye nina seniphucukile senibasha kakhulu ngithema ngikhuluma nesalukazi ngathi salukazi angikwazi ukuhamba ngiyobaxoxela le ndaba ngoba ngokwazi kwami sebephucukile sebesukile kuyibo bahamba bayophila impilo entsha impilo umolelwa abayithanda kakhulu okwedlula ukubona sithe kimi salukazi awukwazi ukuthi ungajika uhambile ngelide wafika la ngoba kukhona ukusina kukaJesu ngathi salukazi kule mpucuko sebephila kuyo abazokungizwa wathi salukazi inkinga kule silwanyane emanzini elingakwazi ukusifona ngoba lina seliphucukile manje angiphuthume nendaba ngizofika ngilazise ukuthi kunenkinga emsamo inkinga lena niqhubeka niyakwampucuko indaba isemsamo ngithi salukazi umlayezo onzima kangaka ngikwazi ukufikisa ebantwini isalukazi sathi pho uma bephucukile wena usaleleni la ngathi mina salukazi inkinga yibumina kukhona ubumina obuka ngaphakathi kumina ungikhumbuza ukuthi kwakhona mina kungakabi khona mina kuthi ubumina obungaphakathi kumina ubumina lobo bungaphandle ophila namhlanje akubona ubumina bemvelo ubumina obakhiwa ngezandla zogombela kusabo ngoba bebefuna ukuthi kuphile lobu bumina kuzovumelana nalokho abadinga ukuthi kwenzeke ngithe mina salukazi lobu bumina buyangikhathaza ngoba ngibuka ngezandla nemjobo ungixoxela indaba yokuthi babulawa bangcwatshwa ekubelweni kwabo akulawelanga isizathu esiphilayo kodwa kwakukhona ogombela kusabo abafuna iy'ndaba zabo ziphakame phezu kobumina sithe masikhule isalukazi sathi kimi pho nizokwenza njani ngalokho ngoba kukhona ukusina ukujeqeza ngathi mina salukazi inkinga lo mhlaba esiphila kiwo awunaqiniso sathi salukazi ngempela lo mhlaba awunaqiniso ngithe mangisathe lalela indaba yesalukazi sathi kimi salukazi umhlaba awunaqiniso ngoba namhlanje sithe kwakha namhlanje sikhumbula ukhokho kwamina ngikhumbula ukhokho wami wadlule emhlabeni ngingakazalwa izinyembezi zakhe zingumphako wendlela ongikhumbuza isililo sikakhokho wami esokuphila emhlabeni onganaqiniso ngoba umhlaba unaqiniso bayasineka laba bahlala bezamazinyo bathi ngimkhumbula kanjani ngingamazi kwakusho bani ukuthi angimazi ngoba ngiwuye kunezinto ukhokho wamadlule emhlabeni engazange angifundise zona ngokwesabela impilo yami emhlabeni onganaqiniso ungamele ukuthi ngiqhubeke ngibhidwe ukuze ngiqhubeke ngiphile ngoba impilo bekuyisona sona isipho anganginikeza sona ithi inkulumo mayisikhuluma kuthiwe isikhuni sitshisa umkhwezelo kodwa namhlanje ngigcina ngombuzo othi wona njengoba lo mlilo wemfuphe
amanye amathalenta awagcwalanga yonke indawo. Kukalutshwana ukuba lamathalenta anje. Uma sinawo phakathi kwethu kumele siwasebenzise, kumele siwakhulise, kumele abe ngumqoqo wethu ukwenzela ukuthi kusasa yethu inganyamalali, ingachabalali ngoba siyigcinile lamuhla izokuba khona kusasa. Sibonge kakhulu uMrs